in our own image, in our own likeness, so that they can rule the earth on our behalf. If God did everything alone, He would say, let me make man. If God wanted to create things alone, He would say, let me make man. But He said, let us. Means there were other people, or He had friends, they could sit and give advice to one another. If one said, let us just get a stone and put eyes on that stone, another said, no, the stone cannot be a human being. They brought ideas together, and finally they came up with one man. They created a human being in their own likeness. I want you to understand how powerful unity is. There is a lot of power. There is strength in unity. As a church of God, as children of God, where we have reached at this point, it's very important that we become one person. There is also a saying that in unity we are united. In unity we are united. Yes. I don't know how to explain it. In unity we are united, in unity we stand. Because if you are one person, anything can discourage you. But if you have friends who have undergone that journey, they will advise you. They will tell you it's possible. We can make it. It's when we are many people and join together, we are able to make a powerful thing. Praise the name of the Lord. We are still looking at the word of God that talks about unity. When we read the book of Genesis, chapter 11, from verse 1 to verse 11, we read many verses here. Just listen and understand or fall from your Bible. From verse 1 to verse 7. Isi yose yari ifite ururimi rumwe n'amagambo amwe, bagenda berekeye iburasirazuba, babona ikibaya kiri mu gihugu cy'Ishinari, barahatura, barabwirana bati, mureke tubumbe amatafari tuyotse cyane. Kandi bagiraga amatafari mu cyimbo cy'amabuye, bakayafatanisha ibumba mu cyimbo cy'ibyondo. Baravuga bati, mureke twiyubakire umudugudu n'inzu y'amatafari ndende izagere ku ijuru, kugira ngo twibonere izina rimenyekana, twe gutatanira gukwira mu isi yose. Uwiteka amanurwa no kureba umudugudu n'inzu ndende abana b'abantu bubatse. Uwiteka aravuga ati, dore aba ni ubwoko bumwe, ni ururimi rumwe. Ibyo nibyo byabanje gukora none, nta kizabananira gukora bagishatse. Reka tumanuke tuhahindurire ururimi rwabo rubemo nyinshi zinyuranye be kumvana. Amen. Praise the name of the Lord. We are still talking about unity. And we are looking at different examples of people who walked this life of unity. These are people that lived before us. At one time they decided to become one person. And they said, let's make bricks. Let's build a tower which can reach heaven. And God Himself, let me go and take a look on what they are planning. Because these people were united, they were already powerful enough. We see God here testifying that since these people they are one
bumwe, they will be able to do many things. ngo bashobora gukora ibintu byinshi. Because what they are planning to do was not God's will. Kandi ibyo bagerageza gukora ntabwo byari mu bushake bw'Imana. God decided to come and scatter them. None Imana ihitamo kuza kubatandukanya. Because from the very beginning, kubera ko uhereye mu itangira, the plan of God is that we spread the entire world. kuko umugambi w'Imana wari ugutatana bakuzura mu isi yose. But for them, they wanted to build a name for themselves. Ariko bo bashaka kwiyubakira izina ryabo ubwabo. Not even the name of God. Nta nubwo bashaka kubaka izina ry'Imana. They wanted to be famous. None bashaka kwamamara. So God came down None Imana amanuka and scattered them. irabatandukanya. They started speaking different languages. None batangira kuvuga indimi zitandukanye. At that time, they could not understand one another. None icyo gihe buri umwe ntabwo yashoboraga kumva mugenzi When we. another said bring water, another said the brick. None umuntu umwe yavuga ngo wenda azana amazi, wenda undi yazanaga amatafari. Bring cement, another brought a different thing. None yavuga ngo zana sima, undi akazana ikindi kintu. They were unable to continue building that tower. Ntabwo byabashobokeye rero gukomeza kubaka uwo munara. Because they were against the will of God. Kubera ko bari banyuranyije n'ubushake bw'Imana. But what I'm sharing today, Ariko icyo ashaka kuduganiza none, I want us to be united building the kingdom of God. arashaka ko tuba umwe hanyuma tukubaka ubwami bw'Imana. And when God sees that our desire is to build his kingdom, None Imana ibonye ko ari twifuze kubaka ubwami bwayo, I promise you God will be with us. arakwizeza yuko Imana izaza ikabana natwe. Because the word of God tells us, Kubera ko ijambo ry'Imana ratubwira, if God is with us, niba Imana iri kumwe natwe, who can be against us? ninde ushobora kuturwanya? I'm calling upon the children of God. Arahamagara abana b'Imana. Let us come one person. Reka tuba umwe, Let us pray together. dusengere hamwe, Let us share ideas together. tugusangira ibitekerezo. If you decide to sit on your own Niba uhisemo kwicara wenyine ubwawe, as a pastor and think you are going to build a church in such a time like this, none uri pasiteri ugatekereza ko uzubaka itorero gutyo gusa, it's not just easy. ntabwo ibyo bintu bizoroha, It will be very hard for you. bizagukomerera. We need to come together. Dukeneye kuba hamwe. Even God himself never worked alone. N'Imana ubwayo ntabwo yigeze ikora What yonyine. are we trying to call ourselves? Ibyo tugerageza kwiyita, Are we above God? ese twaba turenze Imana? Let us do the word of God. Reka dukore ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Because his word tells us in the book of James Ijambo ryayo riratubwira mu gitabo cya Yakobo, that let us be doers of God's word. reka dukore ibyo ijambo ry'Imana rivuga. Let us be united as God desires. Reka tube umwe nk'uko Imana ibyifuza. Those difficult things that we see, Ibyo bintu bikomeye cyangwa bigoye tubona, God will help us. Imana izadufasha. Whatever has been said, everyone knows it. Buri kintu cyose twavuga ngo Imana irakizi, It is started slowly by slowly. gitangira buhoro buhoro, The churches are closed. amatora agafungwa, New laws are coming every day, amategeko mashya agenda aza buri munsi which are very difficult. kandi akomeye. If you think you can stand as one woman or one man, Iyo utekereje ko wahagarara wenyine nk'umugore umwe cyangwa umugabo umwe, it will not be easy for you to accomplish many things. duhagaze nk'umugore umwe cyangwa umugabo umwe byatworohera kurangiza ibintu byinshi. So let us come together Reka tujye hamwe because our God is one kuko Imana yacu ni imwe, and we are going to one heaven. kandi tugiye mu ijuru rimwe. Then when Jesus is coming back, Kandi Yesu nagaruka he's coming to take one church. azagera itorero rimwe. He says in his word, Yaravuze mu magambo ye coming to take a church without a spot and without a wrinkle. ngo azagaruka gutwara itorero ridafite ikizinga cyangwa umunkanyari. He's not talking about churches. Ntabwo yavuze amatorero, He's talking about one church. yavuze itorero rimwe. Even if today we are many churches Niyo uyu munsi twaba turi amatorero menshi having different names, dufite amazina atandukanye, the desire of God is that we become one person. ariko icyifuzo cy'Imana ni uko twebwe tuba umuntu umwe. So that by the time he comes back, Hari igihe none izagaruka, you find all of us when we are united. none ikaza igasanga twese twarahuje If you umutima. are from the east, Niyo waba uvuye mu burasirazuba, from the west, waba uvuye mu burengerazuba, you should be walking in unity. ugomba kugendera mu bumwe. We should be able to communicate to one another Tugomba kuganira tugahuza umutima, and see how we can sort out this problem that we have today. noneho tugakemurira hamwe ibibazo twese duhuye nabyo. Even if we are able to build one church in one sector, Naho byaba bishoboka tukubaka itorero rimwe mu karere, mu murenge umwe, we come together and build it tuze hamwe turyubake, because there is power and we are able to make it. kubera ko hari imbaraga zishoboza kubikora, Because many hands will be coming together kuko hari amaboko menshi azaza hamwe, and God himself will be with us. kandi Imana ubwayo izabana He will natwe, be ahead of us because this is his work. izatuyobora kuko iri ni ijambo ryayo. If we decide to divide ourselves, none niduhitamo kwitandukanya, we cannot build anything. ntacyo twakubaka. We will start and fail.
tuzatangira guhomba. Praise the name of the Lord. Izina ry'Imana nirishimwe. We are still looking at unity. Turacyareba ku bumwe. Jesus prayed. Yesu yarasenze. In the book of John. Mu gitabo cya Yohana. Chapter 17. Mu gice cya 17. Read for us from verse 20 and 21. Reka duhere ku Yohana 17 duhere kuri 20 na 21. John 17, read verse 9 and 10 to 11, and then we'll come back to 20 and 21. Start 17 verse 9 and 9 to 11. Turasoma Yohana igice cya 7 guhera ku murongo wa 9 tugeze ku 11, hanyuma tuze gusimbuka tujye ku wa 20. Icyenda haravuga ngo ndabasabira sinsabira bisi, ahubwo ndasabira abo wamaye kuko ari abawe, kandi ibyanjye byose ni ibyawe, n'ibyawe nabyo ni ibyanjye, kandi nubahirijwe muri bo. Nge sinyiri mu isi, ariko bo bari mu isi, naho nge ndaza kuri wowe data wera, ubarindire mu izina ryawe wamaye ngo babe umwe nk'uko natwe turi umwe. And verse 20. Verse 20 and 21. None dusimbuke tujye ku murongo wa 20 no 21. Sinsabira ababonyine, ahubwo ndasabira n'abanyazanyizezwa n'ijambo ryabo, ngo bose babumwe nk'uko uri muri nge data nanjye nkaba muri wowe, ngo nabo babe umwe muri twe, ngo abisi bizere ko ari wowe wantumye. Praise the name of the Lord. Izina ry'Umwami wacu nihabwe icyubahiro. We are still looking at unity. Turacyareba ku bumwe. And we are looking at different examples in the word of God. Kandi turacyareba ingero zitandukanye mu ijambo ry'Imana. Jesus himself, Yesu ubwe, he had understood the power that's in unity. yasobanukiwe neza imbaraga ziba mu bumwe. And before he left the earth, mbere yuko adusiga, he prayed for us, aradusengera, asking God to protect us in this world. Yasabye Imana ko iturindira hano mu isi, but when we are united, kandi turi umwe. He wanted us to be one person. Ayashaka ko tuba umwe. He gives an example. Yaduhaye ingero. When he was praying, igihe arimo gusenga, he said, God, I pray for them, ayavuze ngo Mana ndabasengeye, so that they can be one. kugira ngo babe umwe. As me and you, we are one person. Nk'uko nje nawe turi umwe. We are seeing God, we are seeing Jesus, and there's the Holy Spirit. None twarebye Imana, tubona Yesu, tubona n'Umwuka Wera. There are three, but they are one. Ni batatu ariko ni umwe. There are three people who are united, if we call them people, though they are not people. Tubise abantu twavuga ngo ni nk'abantu batatu bishyize hamwe bakaba umwe. So even us, natwe rero, that's the desire of God. icyo ni Imana twifuzaho. However much we are many churches, nubwo haba hari amatorero menshi, we are many believers, children of God, hari abana benshi b'Imana, it's very important ni ingenzi cyane that we become one person, kugira ngo tube umwe, so that when a problem comes, n'ikibazo cyose ni cyiza, we can sit down, twicare hamwe, and bring ideas, dushyire ibitekerezo hamwe, and see what we can do. none turebe icyo tugomba gukora, because that's the desire of God. icyo ni Imana And twifuzaho. He wants us to be doers of His word. kandi Imana ashaka ko dukora iby'ijambo ryayo rivuga. It is time we abandon our ideas ni igihe noneho dukwiye kureka ibitekerezo byacu and do according to the word of God. dukora iby'ijambo ry'Imana rivuga. Because God Himself, kuko Imana ubwayo, He looks at His word to fulfill it. ireba ko dusohoza iby'ijambo ry'Imana rivuga. If He sees that we are putting in action His word, none iyo ibonye dutangiye gushyira mu bikorwa icy'ijambo ryayo rivuga, He will not allow Himself to sit in heaven. ntabwo biyemerera gusigara yicaye mu ijuru. He will come down and help us. noneho ikaza kudufasha, Because this is His word. kuko iri ni ijambo ryayo. And we are His children, we are supposed to obey Him. kandi turi abana bayo, tugomba kuyumvira. The kingdom of God will be built. n'ubwami bw'Imana bukubakwa. The church of God will be built. itorero ry'Imana rikubakwa. Jesus Himself said, Yesu Kristo ubwe yaravuze that I build the church, ngo nubatse itorero, and no gates of hell that shall prevail against it. kandi amarembo y'ikuzimu ntazarishobora. We can see so many battles against the church, dushobora kubona intambara nyinshi zitera itorero, but no one can overcome the word of God. kandi nta na kimwe gishobora gutsinda ijambo ry'Imana. Means the problem is with us as His children. bisobanuye ko ikibazo kuri twebwe nk'abana bayo. Let us sit down and check. reka no twicare hamwe twisuzume. Are we still walking as God wants? ese twaba tukigendera mu ijambo ry'Imana? Are we united as God desires? ese twaba turi umwe nk'uko Imana ibyifuza? Because Jesus prayed and His prayer must come to pass. kandi Yesu yarasenze, kandi isengesho rye rigomba gusohora. We are going to be beaten and be beaten until we come to do what God wants. dushobora gukubitwa tugakubitwa
kugeza igihe tubaye nk'uko Yesu abishaka. Because if you are in Kigali and you don't communicate to the person who is in the village, niba uri i Kigali ukaba utavugana n'umuntu uri mu cyaro, and we are all waiting for Jesus to take us to heaven, kandi ukaba buri munsi utegereje yuko ngo Yesu azaza akadutwara mu ijuru, there is no heaven for villagers, there is no heaven for town people. nta juru ry'abanyacyaro na n'ijuru ry'abanyamujyi. We are all called children of God. twese turi abana We b'Imana, are all servants of God. twese turi abagaragu b'Imana. If there is a pastor here who doesn't agree with another pastor, what are we doing? niba hari umupasiteri hano akaba adahuza n'undi mupasiteri, ubwo turimo turakora iki? We are all serving one God. twese turakorera Imana imwe, Except there is another God we are serving. kereka niba hari indi Mana dukorera. Maybe there is another heaven I hear in Kamunyi. wenda hari irindi juru njya numva ngo ribi Kamonyi, Maybe we are heading there. wenda niho abantu bamwe bajya. But if we are heading to heaven, ariko niba turimo tujya mu ijuru, let us get back to the foundation reka dusubire ku rufatiro of the word of God. rw'ijambo ry'Imana, Because God never works outside his word. kuko ntabwo Imana ishobora gukora hirya y'ijambo ryayo. Let us come together in a time like this, reka tujye hamwe mu gihe nk'iki, so that Jesus plans to come back. kuko Yesu ubwo arimo gutegura kugaruka, He will find us when we are united. azasange turi umwe. Because if we pray and tell God, come and take us home, we are tired, there are many problems here. He is looking, whom can I take home? noneho Yesu igihe aza tuvuga ngo naze, akavuga ngo araza tware nde? We all are not united, everyone does what he wants, everyone thinks what he thinks. ntabwo turi umwe, kandi buri umwe arimo arakora ibyo ashaka. We need to be united. dukwiye kuba umwe, It's very important. ni ingenzi. If we come together as children of God niba tubaye hamwe n'abana b'Imana and do the word of God, kandi tugakora ibyo ijambo ry'Imana ritubwira, I'm very sure we will prosper. ndakubwiza ukuri yuko tuzatera imbere, The church of God will grow. itorero ry'Imana rizakura, Time will come. igihe kizagera. Even those who are locking up the church, they will have no hope locking the church. n'abo bafite amatora afunze, igihe kizagera afungurwe, Because God has the power kuko Imana ifite to imbaraga make the whole nation his church. kugira ngo igihugu cyose ibe yakigira itorero ryayo. So we don't need to build because everywhere will be a church. ntabwo tugomba kubaka ku gikungu ahantu hose haba itorero. You stand anywhere on the road and pray. ushobora guhagarara mu muhanda ugasenga, You can go in the toilet and pray. ushobora kujya kuri toilette ugasenga. So the church of God cannot be closed, cannot be hindered. ntabwo itorero ry'Imana rishobora gufungwa, But let us come together. ariko reka tube hamwe. That is the desire of God. icyo ni cyo Imana twifuzaho. As we are about to finish, tugiye gusoza, we are going to read another scripture tugiye gusoma ikindi cyanditswe in the book of 1 Corinthians. mu Bakorino ba mbere. Before 1 Corinthians, let's read Acts chapter 2 and verse 1. Before we read Corinthians, mbere ko dusoma Abakorino, let's read Acts chapter 2 and verse 1. reka dusome ibyakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa mbere. haravuga ngo umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima, nuko umuriri ubatungura uvuye mu ijuru umeze nk'uw'umuyaga uhuha cyane ukwira inzu bari bicayemo. Verse 1 to Only verse 1. umunsi wa Pentekote usohoye, bose bari hamwe mu mwanya umwe bahuje umutima. Praise the Lord. Amen. These are people that lived before us. aba ni abantu babayeho imbere yacu, They understood the word of God. basobanukiwe ijambo ry'Imana, They understood what it means to be one is. basobanukiwe kuba umwe icyo ari cyo. Even us, we need to read the word of God natwe dukeneye gusoma ijambo ry'Imana and get back to that foundation kugira ngo none natwe dusubire kuri urwo rufatiro, and be one person, tube umwe, so that things can work for us. none ibyo bintu natwe byadukorera. Because as one man or one woman, nk'umugabo umwe cyangwa umugore umwe, you cannot get those 2 million they are asking for. ntabwo ushobora kubona izo miliyoni barimo gusaba, But izo miliyoni when we ebyiri. come together, ariko tuba tugiye hamwe, the one who has 1 million can bring, the one who has 50 can bring, so we contribute. noneho umwe yaba afite miliyoni akayizana, umwe afite 15,000 akabizana, undi afite 10 akabizana, kugira ngo dushyire hamwe tugwize miliyoni, Doing it in unity, tukabikorera mu bumwe, and God will help us. Imana izadufasha. But if we want to do it on our own, ariko niba dushaka kubikora twenyine, we cannot reach that. ntabwo dushobora kuhagera, Because there are many other things that we need to do. kuko hari ibintu byinshi dukeneye gukora. There are children, you have a wife, they need money to go to school and different things. dufite abana, dufite umugore, abana bashaka kujya ku ishuri, bakeneye minerivare n'ibindi bintu. So you can't just get 1 million to do that. ntabwo ushobora kubona miliyoni zo gukora ibyo ngibyo, But when we are united, ariko iyo turi umwe we are able to make it. tuba dushoboye gukora ibyo bintu, Because God will be with us. kubera ko Imana izabana natwe. Let's read the last scripture and then we'll end there. reka dusome icyanditswe cya nyuma hanyuma dusoreza. 1 Corinthians chapter 12 verse 12 to 16. Abakorino ba mbere igice cya 12 umurongo wa 12 kugeza kuri 16.
First Corinthians chapter 12